Nyein October Nikulini Thum Thawng Nikulali Dahaka Post Thawng Chimnak Sham Kan Thok Changlai Thantlang Palek Sakhaan Chung Tiang Chinlen Chawza Ralkap ni SAC an Hnawh Nizan October Nikulini Hnih a Changmi Thantlang kho chung ka daw nak a SAC Ralkap pol mun an khwarnak Palek Sakhaan Chung Tiang Chinlen Chawza Ralkap ni an Hnawh tia Thawng kan Thae October Nikulini Hnih jinglai khodai hlan in Thantlang Palek Sakhaan chu Chinlen Chawza Ralkap ni daw sham an thok I chun shong a Palek Sakhaan Chung Tiang an Hnawh kho na SAC Ralkap lei in fighter jet ni jinglai le zan lei a ti in ka arak bom hna hi atlom big bom voiruk athak Palek Sakhaan Chung Tiang Chinlen Chawza Kapol an lut khawna in thil sining ruang a Hnawh a an pil than Thantlang Palek Sakhaan ka daw nak a Chinlen Chawza Ralkap lei in athi mi le hliampu mi an bantuk in SAC Ralkap lei Zong in athi mi le hliamma apu mi an tam tia Thae asi Mararam a Biaknak Puai Tuah Zong a Ukhruaitu busin a Nawl hel a hau Mararam Chung mizapi ni zulding in Phungkong he petlai in Mararam Territorial Council MTC ni October Nikulani khat a Thaitarnak cha achwa tia Thawng kan Thae MTC ni cha achwa mi a Mararam Chung a Biaknak Puai Zatlang Puai le adangdang mi bu ipum in Tuah mi Puai Tuah du tik a mizapi Ukhruaitu busin a Nawl hotnak helmasa her tia an tial cholong selo in achawza he petlai nak angai lo mi NGO le INGO hnani Mararam Chung a riantuan an du a chun atukum November ni thlai nga hlan a Ukhruaitu bu hna sin a thawng than ding Zong in MTC ni Thaitarnak atwa Mararam Chung a riantuan a tim mi NGO le INGO hnani zaibantuk rianda an tuan lai riantuan chan zaitluk arau lai a hauda tuan vau ngai tu asi lai tangka zaizada an hman lai ti mi le bom tu a haute da an si ti bantuk pol Zong a hlan kan in Thaitarnak nan tua di lai tia MTC ni alangter CDF-Matupi Hnih karlak a Remnak a Nakhnga Biaknak leibu an Zuam Cuahmah Chim Brotherhood Chungtal Asami CDF-Matupi Brigade 1 le Chinlen Council Chungtal Asami CDF-Matupi Brigade 2 karlak a Remnak a Nakhnga Matupi Biaknak lei upanha an Zuam Cuahmah tia Thawng kan Thae Matupi Biaknak lei Ukhruaitu hna ifon in remdai nak ser tubu Peace Commission an dir I CDF-Matupi Brigade 1 he tonberua nak Boycott Zong an ngai chang CDF-Matupi Brigade 2 lei Zong ni CDF-Matupi Hnih karlak a Remnak a Nakhnga le Matupi ral zampol in an thlam kho Nakhnga kan Zuam lai tia October Nikulani khat a thawng thannak an tua Matupi mizapi ngandam nak fimchon nak Ukhruainak le adangdang than chaunak rian lei Zong a Chinlen Council he rian kan 20 lai tia CDF-Matupi Brigade 2 ni alangter cholong selo in chin mi phunsar siam nak chin ramkilven nak le chin mi zalen nak rian a Chinlen Council chungtal Ralkap bu hna he petlai in ral kan daulai tia CDF-Matupi Brigade 2 ni alangter Myanmar Aiawh Miss Te Su nging boycott ding in Forhfialnak an Tuah Thailand ram a an Tuah mi Miss Grand International 2024 a Myanmaram Aiawh in a Zuam mi Te Su nging chu Myanmaram mi hna ni boycott ding in NUG radio ni October Nikulani khat a Forhfialnak atwa atutan Miss Grand International 2024 hi avoi thlei hnih nak asi I Zuam nak I tlangtar chu ral le boibai nak deitar nak kong he a pe tlai mi stop war and violence ti hi asi ram Aiawh tu Miss pakhat ni aram chung a achang Cuahmah mi pi hna temtuar na kong le ta aisham na kong a au pi lo mi chu Miss Siding a atlak lo atu liao Miss Zuam nak I tlangtar asimi stop war and violence kong Zong pakhat man a au pi lo tia NUG radio ni alangter Myanmar a ram chung a ral atho Cuahmah liao a le Myanmar ram mi hna ni ral rong a thi lo nak fak le harsat nak phunkip anton Cuahmah liao a Myanmar Aiawh asimi Miss pakhat ni atu liao Myanmar ram chung thil sining kong pakhat man a au pi lo cha a Myanmar ram mi zon aruat lo mi Miss chu boycott na usi tia Forhfialnak an hun Tuah hi asi